nastavu u našim školama. Već u 2. i 3. razredu naši učitelji obrađuju i strano hrvatsko pismo, za koje obično ne kažu da je hrvatsko, nego kažu drugo srpsko pismo. Srbi nemaju drugog pisma, Srbi imaju samo jedno pismo, a to je ćirilica. Ovo drugo pismo nije srpsko, nego je hrvatsko. Upravo oni tekstovi koji se nalaze u našim čitankama su na hrvatskom pismu, hrvatskom latinicom, ne mađarskom latinicom. Mađarska je drugčija, nemačka je drugčija, engleski, ne znam koji jezik učite, francuski i tako dalje. To su sve posebne latinice, a nama se nudi i dalje hrvatska latinica. Zašto baš hrvatska? Danas, posle toliko godina, pošto su Hrvati otkazali saradnju i okrenuli se od onoga sporazuma koji su u Novom Sadu potpisali sa Maticom Srpskom, kad je trebalo stvoriti jedinstveni srpsko-hrvatski pravopis. Oni su još tamo negde 60. godina se okrenuli od toga sporazuma i jedinstva sa srpskim jezikom i zato danas u Hrvatskoj nećete nigde naći srpsku ćirilicu. A mi, Srbi, ne znam iz kojih razloga, to se kod nas pravda. Pravda se time što će naša deca bolje naučiti nemački ili francuski ili engleski jezik ako znaju i latinicu. I to baš ne francusku ili ne znam koju, nego što će naučiti hrvatsku latinicu, pa će bolje naučiti i engleski. Međutim, ako je to tačno, onda bi Englezi trebalo prvo da nauče hrvatsku latinicu, ako je to tako. Prvo bi trebalo da nauče hrvatsku latinicu, pa onda da uče svoju. Ako će lakše preko hrvatske latinice naučiti englesku latinicu. Ma to su, ljudi moji, apsurdne stvari. To je nezamislivo da Englezi prvo uče hrvatsku latinicu da bi naučili svoju. A zašto se onda to nudi Srbima? Molim vas lepo. Ja sam 30 godina radio kao učitelj i nastavnik srpskog jezika. Kad sam kao učitelj obrađivao našu ćirilicu u 1. razredu, ja sam postavljao deci pitanje koliko čoban čuva ovaca. A deca, sad da ne kažem, da ne objašnjavam svima vama, znate kako je to. To prvo stvarna nastava, a onda se prelazi na obradu slova. Posle mesec dana otprilike. Tako ide. Evo učitelji, moje kolege, oni znaju kako to ide i najzad kažem, deco, mi ćemo početi sutra ili prekustra, donesite, kupili ste bukvare, donesite, pa ćemo sad početi da učimo naša slova. I onda sam im kazao, koliko čoban čuva ovaca, a neki dečak kaže, ja mislim da moj komšija ima 50 ovaca. Ma ne, onaj drugi kaže, ima on preko 100 ovaca. A onda ja postavljam pitanje, šta mislite, deco, kad čoban tako dugo čuva ovce godinama, da li on svoje ovce poznaje? Da, kaže, poznaje svaku ovcu i svako jagnje. Znači, 100 ovaca i recimo 50 jaganjaca zna koje jagnje od koje ovce. Kaže, zna. Sigurno zna. Ako on zna 100 ili 150 ovaca, a mi treba da naučimo samo 3, pitam, koliko slova, da li neko zna, deco, koliko naša azbuka ima slova, ima dece koja
pre polaska u školu znaju. Kaže, mi imamo 30 slova. Dakle, mi treba da naučimo samo naših 30 slova i to ćemo mi lako naučiti. Onda deca kažu, ja znam sva slova i tako dalje. A ona deca koja ne znaju, ona vide da će deca onda vide da će biti lakše da se nauči 30 slova koja se više razlikuju jedno od drugoga nego ovca od ovce i jagnje od